Wow, may lo manumalo ni tao. How's your temple this morning? Huh? Wa may lo manumalo. Kau fai kali uma mal ke mekas. Ole lei. Ya. Ia lei. Olanga lei na leo too. How amazing the grace of God is, reminding us of who we are. Ole vo fongia na le anga lei ole tua. E fa manatu mai ya te oi. Ele o ska mai kangaka. Ele o se faleo. Vai do fofongia le tua le. Oi na fa te vai ai. Na filifilia o le tua. E afia o te tonu ya te oi. You were chosen by God. That's why we come to church, we be reminded. Mena tau te mea sa, se tatou tue sa ilia ta mapo, le aso na, whina ngalo maso na tue wha iloa mai ia te oile nasa. So mena ofisi le tuai, oa mai ia, lo manumalu. Hallelujah. A e loa, o nai ngao ngao sa lo manumalu, o lo tino lea, a ka mai le aso le nei. Au e te tue uli fafo I, ma ngao ngao sa na. Fai meri whai talai ngā ke wiso, o mai ia tau. Come unto me, all of you who are heavy laden. Come, bring your cares, bring your troubles, and leave them with me. But take my yoke and take my burden with you. Mai o mai, me la tau tu o mai leo sa. Tau te leo mai na tato wha longo. E tato o mai se I wha pena, o na tue wha tamau a inga ina I tato, e lea tua, e lea susale nei. Fa mai fai la unga o le upo le tua tai au le nei. O le falsal nei, a o malo fai sa mino na loka lea. Isn't that amazing? Le image na o tatu o langa le amai e le li ina. O ina le te wa iai. Tu o tele ni o sa tatu le I. Whakwa koe ka kala wha awhai ko au lo falsa. Nga ua e hulu mai nei kai au. O si fo ia e mai ia. O lai loka I si vaenga lo falsa. Me ie ke loe le kaunga wha alia I. Ai e te loe na. E leise meo kako falsa, lea faltino, e lilo I luma o lea tua. Are you with me? So don't be silly. Wa kele lava nga wha alo fai fai au I ka ngaka mea whala nga wha pele ngaka I vaenga nga. O fai fai au ngi le wha alo I mea lea nga kako wolanga. Aleluia. Ia a kako wha alo, ia a wha whelang kako kuku I luma o lea tua, I le keimi kau te tūlai a tua I luma o lea tua. Are you with me? So deal with it this morning. Aua te aru I whawhau ai rei whai I sau whiwhiringa. Wa lewa na sa unil whai whi au lea, ai lunga ngā le lengi whi au lako a inga I le ka pe nganga mo le aso le nei. Are you with me? Because we heard, wa tato whalongo. Sa ta pena iai na ina whai loa mai ai, o oe mao, o le malu o le atua. Whai mai le tala se te whanau, ma mianga ngā ling whekongi se te whanau I maa. Whai mai ele a fio le atua, I le whale whai e limo o tangata. Ai a fio le tua I tu tonu I ate oe. So wa ai po a umanga o ngau sā na I tu tonu I ate oe. O a umalama me ke loe whale tonu I le whina ngalo I le tua. Aue ke ulu I whafua man whai kokoa lea. E le ku ua I nei. Ko I nei lau pia, ko I nei lau sikaleki, to I nei lau loto leanga, to I nei lau tau wha masino sino, ma lau wha pena o na tau mui mui, ko I nei. Leave them here. Don't take them with you again. That's why you came this morning. Toi nei. Awa a oi la se te oti ai. E le mfainga koe whatu le tua wau salmo. Pa mana fionga le tua. E le salmo se se tua tu tunga mau. A le aso le ne te salamo ai. E le ai ase singa ke loa inga mea ngai ate oi. Awa fai lai te sau lunga nge wha peka kapui. Puna fai mea lai alwa I ruma. Who cares? Ai me ke kea I fua I mea whai mai tangata. A e te manatu I lea tua lea, o loo manatu mai I ate oe. A una whanofo iau whalongolongo I le upon whai au na mai I atatu. Ai a mai e le I ate I loo nganga. Se tasio a fwoi nei o ta mao le kalesia. O lana mata upo fwoi le fōringo tutusa. Na iau mai e le Jeremia sfuma le valu. O le tamalea, o le uso ia asi whaftai. Isaia. Saia tau tala ai le malaunga se tasi wana launga. I le tusi le Jeremia, o le tusi I le whaipu o mea, ma le o mea. Fa mai le tu Jeremia sau alu.
Alu le fale o fai po mea e te mata i na ngaluenga o no avatu le upu ina o le fale le nei o le fale o fai po mea o le tua o ia o le fai po mea o e ma o mea i au iova a e alu laso ne fai tau me te upuna sumal valu pe a umalau to nai a umalau to nai malo lo le ma puea i le Yeremia sumal valu la tu si fai tau le aso le nei wa le mo le mauli nganga le ia ti oi mata le ia ti oi I me o le na fai le tua ia ti o le tai au le nei are you with me wa saulo nei o so I lunga o le afo nei o le mata vili le afo nei fai po mea e se ko fa pena ona suia o le tua e ke alo ko le aso le nei ke lo ia isi mele I va ai e o mata e fa popula le tua ona le wa e tu o I le tanga te tuai le na. Are you with me? Are you listening to the word of God? That's the prophetic word for all of us. Tato mai tato fa malai o le upu. Al fa la ve lava ya tato. E le aisa tato ngaluenga fai le upu lea. Na na fa longa o talinga tato wo. E te lona fai le to ya eskia. Ya eskielu. Me eskielu ke lo la upu. E pe ya le malia al pesi al fatu pesi. E fa longa tato fie tato no pa wala nga. Papa to joy. Aua le vea le upo le tua. Wana o se pese malie lau whaalongolongo. Whaalongolongo mawhai. O lo tino o le whale tatalo o le tua. So teleni se o tau le tatalo. Ata mai le aso nei. E le mawhai nei tatalo na lo whaalongolongo nei. Ko I le fia tatalo I. E ala le lo saufatu le lii wa o whaalongo I lau upo. Te tui nā tū lau tangata atoa I a te oe. Ia whapena ona e tue whata virina lo walanga I lunga o lau masini. Ina ia tue avea ia o se tangata fau. Are you hearing? Are you hearing? Aua le veita tō matangata nā na whaalongolongo. Au e whaalongolongo mawhai. Alleluia. Alleluia. Vaenga munu vala au na whailo leo tato vala au. Tai o ne fai wala au. Au e whanongolongo le tue whamalosi a tili leo le upu lea. Mo oe mua au I le tai au le nei. Whai e leo lau whiwhiringa. Whafonga le mai. Aua e te ulu I whafo ma le whai tutoa lea. E le itu ui I me I te wha le tonu ai. A wala. A whai ana ne whanongolongo ai le sui ai lo walanga. O paua ne o le whale sui ai lo walanga. O le whale lo le whaipo mea, o Iova le tua o le whaipo mea, mea na uwhata te oe, wa ai le Yeremia se fulu ma le vadu. Se I whata vili oe le tua I. Te loa, e mwhaina I tau tala I a fionga le tua, you can memorize scriptures. E mwhaina tato whatu ia, le whai mai le fionga le tua, mlagu atu lea mau, e le leile tau loto ino mau, a e le ola ai, I mauna, ele ia so na winga. We can memorize scriptures, but if we do not live those scriptures in our life and perform our lives according to those scriptures, then it will not help any of us. Are you with me? And I believe and I agree as well. This was a prophetic word for us. Lua no fa inga tupu mata upe fitu alfa upe sumat fa lua no fa inga tupu mata upe fitu alfa upe sumat fa fatua umana fa ulufale le malu o solmona o le tala na no fa inga tupu o le fa tue fa matala ina le ele fionga le tu o fa ulufale ngal malu wala sa fa matala o le tupu tu jo tupu a tue fa matala I tu so no fa inga tupu a wata linga o au ngā tupulanga ia lea sai o I le teinu o le tawheanga I Papelonia o ia te vai leo whafongi o le upu lea te ola ai mo wala ai. Are you with me? Fai mai whamtalanga le maule na o na whetala iane leo le atua I a Solomona a wana tatalo Solomona I mea e manao Solomona I le atua e fai to tonu o le malumalu. Fai mai leo le whionga le tua ina wa o whanongolongo I lau tatalo. O le mea lea a fai e wha mawalalo lo nuu o e wa vala awina I lo ingoa. O na o wha fofonga I lea mai le langi.
A o mela ia fai tangata, mai a fai fa maulalo lo nu o e fa longo, o e o vala a wina I lo ingoa. O oe maau, leito tonu I wa vala a wina oe maau e le atua. Are you with me? Are you with me? Langa fa make a reason mata o pesfulu o le afo nei Ioane fo pesfulu. Mai o ma moe o tou. O lo tou le ma moe. E le ma fai fo ia ma moe o na muli isi tangata. So ina te no o le ma moe a le tua. So fa mai lo le I a fai fa ma walalo lo no vai mena te fai. Fa ma walalo. O le winga le nalo fam tanga. O te tu ua fai to to ia ma le pā le no fuanga nei, ai te dei wha mawalalo I le tua, mai sau I luma nei. O le tofina I o mātou au whai launga ma o le fionga le tua. Ea o hao ma wha tonu I ante oe. So a whai ai tali le tali, o lau na whai talia. A ua mama whai sa rona le na ave e le tofina e mai le upulaso nei, ia maa ue tue wha pena, o ma makua ko kui mau loa wha o le fionga le tua, I nai lo tungu I la, whai nei lo pusaoti. Lo pusoki ka koi le la ku I ma ua mai ata o mea ia. Are you listening? Listen with ears of the anointing. All right? Kanga oi ku lo wa fo ngi lo pusoki de nga. Nga sa lo le ku I a e alu ma le fa unga le ngang pa ia. Ke le songa fa ke le fa no lo fa sai upu ia. Ai ami noi le ngang le tua me konga ka ko fa ia. Fa sioti le tangata tuai. Are you with me? So if I fell lang fasioki, fai le le pusoki ko I lori fa mai ki so mai mau tou a venga. Ma mea tau te mafati ai. Tu mai le chau. Ai o ma la ua mo. Ma la ua venga awa e mamai. O longo wingo ka mai nang ka ko mai ka hawa. Pe ha le mo ka ngau le poka. A pe ngau fo uma kupe a inga di ngunga ngapo. Ala nga foi bua e sau e mu maka walu le po o ngofo I lunga o TikTok ma le Facebook ai te tu ua lo me na I le li e ke koe alu e ke la ku o sisi lunga lo wa ma kwa lo foi o sisi lunga lo wisu wingo sisi lunga lo wisu o fa fo wina o e le o le ngia o e ma o le tua. God never lies to us, but it depends on how we receive him when we come to this place. Mai a whai wha maulalo lo nu, o e na wala a wina I lo ingoa. Matatalo, maliliu ese, ma salamo mai anato wa mio leanga, vai le lea. Salamo mai anato wa mio leanga. O na o wha fofonga ai lea mai le langi. Ma wha manuia ia inato, ma wha manuia I le lau ele. Papa toe, kele mea mna ole tue wha manuia ia itato, ai leanga. Kau keo mai ia, ko nga o ngai nisi mea, ai ka ko oa mai si mea. Mai le whionga le tua, tu uma mai nei. Ona e alu lolea, awa e iai o fofonga I lunga o le nei malu. Listen very carefully. Mea nei esel matang o fio le upu lea. Pai mai le whionga le tua, e li liu mai o fofonga I le malu nei. O mea uma lava e avatu I le malu nei, o te wha fofonga mai le langi. Lea wa mai le avea I le tua te ao nei, o le nofuanga le building lea. This is not the house of God. This is not the temple of God. You are. I am the temple of God. O oi o le malu lea. A e ave uma I le tua lea. Lai vai le e iei fofonga o le tua I lunga ia te oi. Ia so uma lava. Mea nei tau te vai loa langa. E ala na le tau fia. E a fwoi nem wha manuia le tua. A wan fwoi nanga te le o wha penama tua. Tato tu ina atu tua ia te. So are you ready? Wa e sauni e whapena ona tuu o mai ilo pusa o ti tuaile na. Are you with me? Are you with me? Are you with me? Ai peia o mea umaya mai ele tua e amaya ele tua le ava no tangata. God reveals his heart and desires to his people. E amaya ele tua lona fatu ma lona finangalo mo tangata. Ai e tu umaya I tangata. E tu umaya I tangata e whaia la tō whiwhilinga iai. Are you with me? Tatou tūlai. Whasauni lo nganga. I le opo perfectanga lena mai le tuol tai au le nei. O luma I te sau iai. So come to me, all of you who are heavy laden. O le opo na o le kam o le sau tu le mea o lo e iai.
ai sau wa fa mai o to lo o to tino o lo o malu lea. Know that your body is my temple. A e leilo ina o oi o le malu o le tua. Me foi la na te fatalele ai mo o fatalele I me o tatou langa. Have thine own ways, Lord. Pule mai oe Iesu yantia. O lau tau tinonga na le tai ale nei. A e amata na isa vali mai o te fatali se umala tau talanga. A e la ngona lave te tauna e sau I ona te mana e fa sa loto oi. Sau a o tau tala na ia awa na I umi. O le pesele o le tatou te talo lea. This is our prayer. We're going to say, have thine own ways, O God, in me. O lau te talo le na au e sa vali mai. Mai e tu ina tuai lea. Mai la fionga le tua. A fai tau te ole atu ia te ies ia te au I so se mea. Mai e te li tonu e te maua nei lava e whapenau na whaia mo oi. Are you listening? Are you listening? O e whanongolongo. Mai la fionga le tua. O mea uma tau te ole atuai. Ia te ia le te talo. Tali tonu e whapena wa e maua o na whaia le mo oi. O le whatino ina I le tue whanongolango I lo taltonunga na ia ina. Pule mai oi. Iesu e ia tia. Tatou te talo le pesele na. A e sawa le lona mamalu. Pule mai oi tama ia I matou o matou o long manumalo. A wa te sila fia. Te sila fia ina fe fata wa inga. O lo matou whaia I o matou o langa. I le aso ma le aso. Mea wa poroka I lea lau whamanianga. Open our hearts, oh God. Open our eyes to the things that are blocking us from receiving your glory and your anointing. Papupula matau matou loto. Tenga matou fasio tia matou te ngata tuaina. O lo poloka ina whamalolonga. O lo e poloka ina o lo matou poloka ina I lea. O whamanianga iai matou nei whetalai o ai e sau ia te oe. E le foi fua. Tama awa le tai foi fua I no whanga. La whanau lewa tūlai luma I le teimi nei. So mai luma nei a maua lava noa mo isi lai tua whamana mole. Pule mai oe, pule mai oe. Pule mai oe, Iesu. Ia te a. Para awa tula ia te ia le te talo man besele na. Whai le tiu, e te tau na tui lalo I, sau malau maiki lalo I, mai tula I ai lei luma I. Hallelujah. Let your will be done, Almighty God, in our lives right now. Hallelujah, hallelujah. Oh, te tua. Lai ina we whanongolongo le fionga le tu. E le fionga le tu e le mawai la upa. His promise is that my word will never cease. And I watch over that word so that it will never return void. Feta laita ma e mata lana upulea na laungaina Pastor Sarona I le tai aole nei. Ina ia whaia I lau soifua ma lau walang. Wa e whalolongo. Wa e tūlai wa e sau. Awa e te loa e te mana o mia na whamanianga na. Wha mai la whionga le tu oi sau I a te I e le tu e foifua. Alleluia. O tutu inatu le lua minute pe tolu foi. E tu inatu la vai oia oi I le lii. Ma e whawhetai ai lea. Whawhetai atu I le tua. A wa e whawhafonga I ate oi. Listen very carefully. God has heard your prayers through that song. Whawhafonga le tua ala I le vi inga lea na I pese ina. Na whai atu. Iesu e pule mai oi I ate au. O au ole o mea.
a o oe o le whaipu. Whaia lo finangalo i te tonu a tau. Ao e vivi i aima e te talo i le pesele nā. Mi noi le atua i lo loto ma te tonu i a te oe. You don't need any man or any woman to lay hands upon you. E te le mana o mia se tangata. E pe o oe mao wha penau na wha e o na lima I lunga i a te oe. But I want you to believe that God has heard you. A te manau nei e tal tonu a whawhafonga le tua i a te oe. Ave la I o lau whawhatai le tua le te minei. Ave lau whawhatai. Open your mouth and thank Him right now. Matala lo fonga mai whawhatai e lea te ia. Wawha mai af o ia sau I a tau. He said, whoever comes unto me, I will never way cast them out. Hallelujah. Ave lau whawhatai. Whawhatai a tue, wa whawhawina oe. Whawhatai a tue a te ia. Wa whapena ona ia tue ta pena ina tili. Lo tangata e vea mona ia malu. Malu whai ati e tu mauma ia tau tama. O whatu oe whai tu mauma I te tonu ia tau. Father, we pray that you remain within us. Remain in every soul that is in this place right now, and also those who are watching and are worshiping together with us in this life. For your word never returns void. Awaile pupuo wa autama e te le mafaa manui ai le o ai lava vala watu ya te o Yehova le tuo au e ava le suafa Iesu Keriso e fape nau na e fa manui ai le fa manui mai lo matu ainga atoa lava la toa tula I luma la wa fio e fape nau na I lo ai lo mamalu lo sidi ese lo matu tama awa I matu o lau fa nau e o atu I manumalo e ta faithful I Iesu o lodo le amado si ana Listen, lend me your ears. O ta whawhetai le nā. Whamai, e o atu I maunga mawalulunga. O le whatusa le nā. O le ofofongia mana matautia. O tātou o langa wa whape na ngāo ia le ti Apollo. Ai po le ale mawalunga le me wa o ye le fasia le fidi ia te oe mao I o tātou manatu. Mo tātou wala wa o ia sau ngaoi. Tau me whai e fasi, me whao matia I ati oe mao. A le mana o le toto leo Iesu Keriso. Are you listening? Are you listening? Le mana o le toto leo, le te pese ina. Le tato te langina. E ngā ioima I ati oe mao le taimi lava le nei. As we sing and declare that song, and the blood of Jesus, we are bleeding that blood over your life and over my life. Are you hearing? Taimi tātou te tala noa, tau te pepese ai lea, o le toto lea whamai, e o atu I maunga maurulunga, e ta whai fwoi lalo e vanu mawala lalo, e le to iaise me no fwoi leanga lea, I to tonu I te oe mao. A wawa tata li tonu, e le ngata le pepese, a e tate whapena o le tali tonu iain, for it reaches to the highest mountain. To the lowest valley, your blood that gives me strength from day to day, it will never lose. The best I am for someone, the one to lay the tool, come on, all in that. We receive, Almighty God, the flow of your blood, flowing freshly
glory, Almighty God. My heart magnifies your glory, Almighty God. Your goodness, O Lord, upon our lives. Hallelujah. We thank you for the power of that word. And we receive that word right now. Hallelujah. E vava ia e o mātou mata. I lo no whali i o le alo whatu noa. Lo mātou atua. Mātou te langona. Le alanga le apostolo no e se le kalesia. Na ui atusi le kalesia Roma. Sa ea. Sa mātou upu. E whai nei mea. Awa a au oe. Iova le tua mai mātou. Oi e se whasanga tau mai. What can we say to all these things? For when you're with us, oh great I am, who can be against us? Mato whawhetai ai lea. Whawhetai lo wamane ia ino i mato. Whawhetai le avese au fofonga i lunga ia i mato. Whawhetai asisi o mato lima e te le furitua mai. Ai whapena ona e whamanuia. Ia i mato whawhetai tamaua e whamanuia i lato umalava ia. Na whaalongoina lau opu. Lato stai mo mai lo mamalu. Wa oena i whetalai. E leto e foi fua lava. Se tasi e sau i lo mamalu. E le o oio se tangata e te pepelo ai. Ai le ngata le tae au le nei. Ana i whetalai. E te leto ua lava i mato. Se i o le ngata anga o mea umalava. And to you, O great I am, great Jehovah, to you, Yeshua HaMashiach, to you, Ruach HaKodesh, be all glory, honor, worship, and praises. The mafa bena foi, on faya e lau fio, ye o lo osi tau langa fatasi mai matou, I lunga o nei ala leo. E ala suafa Iesu Keriso le matou whaftai tātou ala langa pa whapeatu. Au sau lang pate vi ia ina lia fio atu lo wava. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes. Hallelujah. Bawa yo maliu ele faiani ainga. Awalanga la wapati i le langi le